dear. A market yapa, Sompa dear, Sassiso, and many dear. Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa dear, M-I-N-G. Chimwa fidi ene to Sompa FM and TV nebema weni jie ene akati apa nebema weni jio sabra boy mo dajini bina chiro suna udi ewnya nebema weni jie akati apa nso kamu ema akati apa awa fidi ene to Sompa FM and TV why Yasim Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimuno ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam nina ne kasebo Bijisam ni ejasu sem nina Sompa de abama Sompa FM Emakati apa Sompa TV Emanijie Sompa TV Emanijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM he Sompa TV Sia Sompa 106.5 Accra and some who drop in noir and also your tenacity de Baba Som Kakaka Crachediampon or Guswadani Yetini. Now, and then some more droya Yadrebano, ever for Sompa Free Cassia was Santimantemo, and you are Sompa 93.1. Are you call from Beffabi 100.9 Fame? I done for Paradio, Paris, France, which may when your uncle radio stations are Kenton one and now Air Cassia Boya Kingdom. And also them live, our man Kasim, and some old droya Deban anyway. Any money. Nipa numbi aposi fosi so se one more eya kronfo akwa boyra MLB Rua Bank. Yeah, no, ewo winiba. Na winiba kronwa no ana yate se akronfo mamoyefo ibi. Womo so akwa akodi dwuma amasebre aposifo ensa eya kabinum. Na kwenti hini ya wado ewo chofo traditional area na na kwenti hini dia tudwa se wo se abando edi state of emergency ediba na sase so obanyi pabe so akasa ya wo kiremu wo se ni pa makomakon wo twa wo mu firimu no miema wo mu mogya no nya kwa akwa na mum yemfa kwa biso na galamse yentu ase mensirika chipeni ya wo takwan soyem enso dia tudwa se edwadifo bi ewo traffic lights ewo takwa ho no mu a wo betu wo manje bia Sanso ana yebeko obi manso na Gaza ani Israel ntokwa wo mo de afunya muo no kromafo na te wo mo agum ade ayi enomo ye abeka wenum ho yabobo ne nyina no Leicester Campbell meta dawruma wado ya toothpaste and the brush elta yechie asomfo banu ya hatena se bekin kansemi ayeme akosua ajewa akwade boaten mene oba pa nana ya ketre Alishwa Maya Shakasia Bono Ase Kopiemu Ewo Mfifi Mantemo na anti-armed robbery response unit ya wamo ewo Mfifi Mantemo really basem enamike wamo edi abase anano bosumi ni de na etosudu enum na chesa anano fie de ya ena wamo enyanti yese ni okopiemu ewo really ba hodo mu a nipa bonfo bi ya yesusu se womo eya kronfo ememu enum wamo se bank bi ya friend no MLB Rua Bank ye no ewo
wo winiba wo fifi mantemu no wo mo so wo te se alarm bi ebo e wo bank no mu a na che se petrol team na wo mo wa bonte sambre no wo mo edie mrika kodu ho no wo mo du ye no na che se akromfo yi na wo mo pese wo bobura bank no emu na che se de wo ho bia wo mo etimi afa na posifo no che se wo bra wo mo kodu ye no ya akromfo ehu se posifo ni ya na wo mo chase ese wo mo ema wo no short ni adede a posifo no so sase se wo mo tututu ni akromfo hwe ye na che se eni ede posifo no o ma hwe yi a o meje wo mo nkwa ene ni otidom wo mo die mi kedwane ya akromfo num yo wo mo dwane ya posifo che se wo bra sa nipa num edwane ye no na che se wo mo ehu eye etuo ya na eka wo mo ehu pom action gang ni bi ena afa niam mienu miense bi na no so eka ho wo mo se ananu fiadado awomachi donko ena sa asemi esiye ewo wini ba hono mo na posifo che se wo mo hwehwemu wo mo ye no che se na wo ye mema ememu enum ena na wo mo ekwa kobo sa akro no na wo mo susu se samre yi sa memu enum na yesusuo se wo mo no eye akromfo no wo mo akwa kopiemu ewo kumase a posifo che se wa wonim ananse wa watenka ye bi ese kromfo bi wonim nanim kakra ne adade no bomode ase wo bayi posifo asuche na che se wo mo so etimi aye wo mo adwuma na wo mo ahye adehye ya wo mo wini ba se nipa numu a wo mo susu se wo mo ya posifo no kwan bia so no wo mehwe na wo mo ache wo no I was so confident for some year more another dia. Na seba baka kram ya baka kankasi abono ena manebo efri gomua pomazi eba ye no ewo mfimfim mantamu sa akonfront for mamoyefo bi so akwakoto ahyeska kwa bia bi so a aye microphone rural bank emewi ekire no nyame nko anya posifo ena boa ya enkade yete ye no yante asemde na Ghana Police Service wo nkwa bataye wo mfimfim mantamu ena na ebo amane yi wo mo kire mo se wo mo ho no munya ntie ba se donko bo pemu ba se minute na duanum so no ana won hu se course ahodo bi asase a baba won so na so ntina no akwakoya den e de ma posifo pa na won ebon pempe ayese won be de akire na won makwakohwe adekodie poche pa ya ekoso a anam so ama Ghana fo bi no frefre won na won mo siasa akronfronfo abaska crop ya bi nam so nti won ma won ho nya ha na ampani nuane ampa bra won kodruye no na se ne etuo si bi kasa enya sem keto makura enti abambofo be se 9 ya na wono mo ewo hono na se security officers ya na wono mo bom pempe bo ban ewo hono mo no chese akonfo no bufa wono mo so ebunkamfa wono mo so tumi wura mu a wom kokodi se nyambra sem wono enam so mabra posifo ye sa wom aboa sika pa ya nya sem keto ya wom peso mo di dwane ye no ena wom so mu a wom ye ha enjeri etuo no de weto na weto mo weto na chief inspector Isaac Entie wono ye deputy public relations officer na se panyipa be de wakasa de ma finfin mantamu post adwumako no ana wone so mpaka se atwetwe nkomo echiom se inshiranka nyame sa ebra posifo kodu ye na akronfronfo no hu se posifo aba ho apɛ na wotido wo mo na ekro no na aposifo nsa so iron bars bi mu afei so blade wo mo saka bi ana cutting plates enu achi ne padlocks awodo mono ana pump machine gun enu so wo hu bi ye etuo mo ba ye gu wono mo so no na anya asem keto ma na wo mo san sunya dollar kasa wodo a jese ni nyina no eye strategies awodo na nkrofo ya fa enti obi ntumi huro se wo mo ya adwene sanka wo mo wi ankom beto sikakura bia ni mo mu akwa mo obi anwura mu o sese yo enu nam so amanei Ghana Police Service abomodin wom se won mo antumi ankire obi ade na so so wom gusu ada ya won mo hwese ne be ya nipa bonfo ya wom bedi se adwuma no aposifo nsa ebetumi aso mu na wana wotufo magudie ya wofa kwoti kwanso na won famra kwanso eni tumi krata ya wom etufo magudie ese yensu ani ensase no eyaban no eni suade hu so obehwe na wapam safo ni nyina na eno enam so amana na kwantebisa ye otoso emiensa wono eye kronti hiri ye wotwufo traditional area ye no ewotwufo timo kwa mensin emo ewo fifi mantemo na nababonte ede adesiede mo ode ede ato oban no enim se ebeya enka state of emergency na no ada na oka ho asem no ewo ofa bimbra eye na sase so esanse mebunu ye wo mo che so wo mo school no wo makọ chesa ade achi ya na wo mabo awuram ewo obi asase so no wo mo tufo magudie ene atete
no se de etwa no so no kra ne se nananom asase a wo mokọ ekoyi apaye bompaye de kire nananom ne ho ena nipa bonfo bi wo mu susuo so wo mu so kọ no mu anacha se wo mu kwa kotufo mu gudie wo mu se nananom nananom abosom wo mu hihye ya wo mu wo eno na nana echa se wo besra aban no eso wo momode aso the state of emergency ebeba yenye emergency state of emergency I don't know say obi on family kwase bia na be affected bia ha say ababetimi e de mna bia ba ana afakwa me so na gamo kwa yo boase a cooperative man ha say betimi aboa e masa sabia ensu say ne asase say ne kwai mo say ali na no ana abrasa say papa ego hanfa de ha mkase kwa bone sabia ahua pi mrantie na de abohwe omo sabia omo ahon fade na de kura usia na na hu kura bo is a mayo na tempro yin it is the yelipi sabia atawa ai abozam that way bi say rare it is ama sabia mrantie suba no aye basa because say for example say ai usora no pa na okọ broni bi so a enipa egu ho nana nkwantembisa yo toso emiedo ewo eye kontihini ya wono ene wo twufo traditional area wo twufo timu kwa mensini emo ewo mfifi mantemo na nana wie ya pe na mensi krache panyi ya wono ene wo twufo timu kwa mensini emo honorable Isaac Yosen enso de tu dwase wo bra ban no eyi no so mbetena banwa ne so ese mensi krache panyi wo eye mensini emo no wafato no ho se efomagudie tuo de enya de a wo pe obehwe na wosia no kwan a wono so any central for di nkomo sei ampeni di tumi share bisa no busu a me kutia illegal mine ewo twufo etimokwa enyina se eye kuroba ko a eka etimokwa ho yamiadum na oyo ne wako nana kwantebisa mama so se mranti bi baabi a omoye omamane a eduhu a omokobo mpaye ese na nanom se na nanom wo omo na onu nkosoro fo na mranti ya kwahye mene dissect yetu anamode ko ye koye no yenya branche ba ko esodi mu ema ye de ne ba praso police station e train mu asem odemu prama de che no ye granting the bill for further investigation yen sanso tumi saka eye pumping machine mako enson mako 7 enda me no kase sa pumping machine nya no wo police for nsem Honorable Isaac Yosen na ye mensiri ka chipanyu ya wodo ewo twufo etimu kwa mensini emo ewo mfifi mantemo Bofro sonko de mamre bi atwamo Ghana panya be de chire doctor eye Mahmudu Baumia eye Ora Miracle Abwaji na panyipa no anso akasa ade atodwa ya wo kire se Sarfo magudie ya ka ho asem ne egusu wada ka ena no wada ne pa nwotwe wom kofri mu ewo ho no wose ho akwakonya pa sa NPP ni NDC obi ayi amanosem to nchen na Ghana no ye pana puma sibre wose we ne bre dik kan Ghana abakwasem wo sa ade a efo mamu ni nyina ho chichiru ne galamse ti se ye no NDC amanyoko na tumeni NPP fo ayi adwene na mawu sa bandada na batena konya so no ne nhese ye ode gu akwam sa galamse ye betu ase no wo so ebefo so ama na waye nam so nti sa kwa bande se aban we antumi afa hye mapa engu akwamu a eyade se dache ebetumi enena diniye. An opposition party has made a firm commitment to not do politics out of Galamsey. They should take advantage of that and let us fix this existential threat once and for all. If they fail at it, austerity will judge them. I have always said, and I said it here with you on several occasions, that one of the challenges we had as MPP in government was the high over-politicization of the Galamsey file, was the way and manner that the NDC created an impression as if it is the MPP government that is engaged in Galamsey, which ostensibly insulated every other person and gave those people cover for them to continue to pursue this criminality. And so it made it very, very difficult for the government then. I am begging them. Now listen to the PR for the lands and natural resources. It's not helping the country. Sit on TV and you tell the whole country that we've taken over 9 forest reserves. Abusiano tena nkari ya bwafo sonko de ma Dr. Alhaji Mahmudu Baumia Ora Miracle Abwaji. Ya tuaka se bono eso na yekopia mu ewo takwa nsayem mensi ka chipanyi ya wo takwa nsayem honorable Ebeneza Kwabna na wode atodwa se ne nei se obomode yakopia mu takwa nsayem emfimfi woni beka se center hodo mu anache se edwadifo age kwali nyina aboso ache se utu na ba bia enye yie ka nko ka ma anam so ma traffic age wodo mu aboso a wo che se eya rehosempa e de ma no ya opese wode hihye bigu akwa mu na
na woto no nsa e de fre ankrankran no mo mehie mo no mo hwe kwani a wo befa so na saa edwadifo a wo mo age kwan no aboso aka nkoka amma no wo betumi etu wo mo efi wo no so no nko a enya de obetumi ayo enunti ene woto nsa de first stakeholders wo se de etwa ne nso no kra ye Nigeria fo kyese wo mo so ape phone ni esan so toto phone ni wo beduru no wo mo age kwani nyina aboso a wo kyese ase ha ne yie pa nto wo mo hwe kwan wo befa so obetumi etu wo mo efi wo no station ho akwa kusi oye Pentecost clinic ho eba na utumu se onyakra ya ewa hina bia bebe witness bia beji adisi asameka no enokre na in fact we cannot do yintumi nyasa adewe abra stakeholders like stakeholders ya yatena hai because heavy ton ade ho ebi de ni table esi baby ebi abona chi wa o baby ni hina no ho hia se ye jojo ye keka si ani ansana ya take in na management say na me brother oye bia American this one is a management decision the management na ye dwen ho ye say no say adwuma di ye be ye ya kwanim ya frɛ music meeting or the securities meeting ewa ha ayaye ewie na Honorable Ebenezer Kwabna ye mensika chipenyo wo takwanswayem no wie ye no wa mananso wa woto aso de adesade to stakeholders meche ankrankwa nyina ya wo mo ewo takwa nswayem se edu sa mre no a wo mo nyina enkambom obia hweso wo de no behiem kwan ye ombefa so wo betu sa adwadefo ye free wonum in fact bibia situation akwa god no say yanye na yan rescue situation sisi a the next lane na car na fam na kira adachi wo so bokọ na ebi so the table abesi ho na no tise car nko car ma ombeji road ni hina ti say ye hwe o anya hwe ye nja ma omo hwe a ochina we will not have any road to ply on the most important thing I can want some say ade no ye ya obetena ho sustainability nye say ye ne na ochina pasanso akoba ti ye plan ade no ye ma why ye sustainable ye no once na bibia aye fine ye wie pe nobody is going back there na access no wadem Adishma mani pokasa ye mensikra chipenyi owo takwanswayem Honorable Ebenezer Kwabna na ye toka se bono eso a ye kopiemo ewo ahafo ano south west mensini emo na mensikra chipenyi ya owo honomo ye Honorable Abubakari Sadiq ye nimse abinde hihye bia ba ba be boama wona sebio sikasema kwatwe de ama wo mu ni sika mpanyimfo no wo behwe ni ama wo mu kakakra sebia wo mo so betimi edi atwa wo mo ho a aban no ato din se lip na che se ba beboa ye eno no ewo Ministry of Gender, Children and Social Protection adwumekuo no ase na eno na nam so ma adehye ye wo mo ewo afoano southwest mesinemu eni atadwufo wa wo mo atede ne pa honorable ensaka sika no a okopiemu a wode bi amanipa eduonum ya wo mo ewo ho no mu a wo bra se adwumedi ekoso no wode ye nsentwe ni Ebenezer etwetwe nkomo yenkotiemra wa be ewo obiso ntaban pese o support kakra na se bisika no de ma wa osu mi kwa afa so be bisika no yi na nipa na ono so ehwe ono se bono so no wa ere ahare kakra nti yewura ebedi akunya eye 2025 yi o ma yehun se musika sem no o de saka kakra be de ebeba nti wa increase no kakra sa na o ma ya ti access se afie be sa single no so no o mu a be sa de bia ere e ya kan ma se na be a o beto no e ya kwa fa so a we use sika because sika oje o ka so be ni ya we dia mana ele ibu a oje a Adishma mani pokasa ye Honorable Abubakari Sadiq wano ene ye mensika chipenyi yo wo afoano southwest mensin emu no wie ya pe wana wonsaka sa sikei enso de aseda piesie aseda wampam ekodo maumampanyi ene mensikra chipenyi no Sadiq just want make out the kanu yesi about media neso edania momo de se banu ne so de sa kakaba sa be kan na bi de gode diano twa ye mai ya si akokra no fan to bi eni no ya bi so no de bi hospital so de daba so mu an ko plafon so mo be le bi awon ka won de na sipi siasi ya menshira ba so ko so be ya de ya nkora no ni abrawano eni awodo ayekotie ye ya de hye bi a wo mo enya sika lip sika yi a mensika chipenyi owo afoano southwest mensin emu achiche ye no omo eni di asem ne ekotie ye no
afei akɔ bi man so na ayo mama na nimsam sɛ na yɛkɔ Israel ane aya Philippines for na antamu a entokwa kyenkye no waya ama ne muso nya asɛm ketewa makranam so ama Gaza mpepra so no nipa bepia nkoma ya wɔn mo pɛ aduane adie ebim so krampo no masrafo dɔm ya wɔn mo Israel man ne mu no wɔn ma kyekyere dodo no ade asie yɛ ne kɔmbra ne ekum wɔn mo a anya asɛm kuma anam so amenne Owoko Israel man mu ayate se nipa ane adehye ya wo mo man mu no wo mo nyina akwaje kwan no aboso ka ankwaka ama no masi kwan no ye nko ni nyina no ye se adehye bi no mu a Israel man na cheche wo masie na kombra ne ku wo mo mu nkoda ane mu mrewa ne nkokora no se wo mo anyi wo mampie na afa ntokwa chenche no na ama ne muso no wo mo anyaye a enya de amaburu ne so mbati ase na eno so ama na ebra wo mo ti wo mu gu mu na wo mo hyehye ties awodo ewie akire krom de placards ne nyom na no ana wɔn mo sere Israel mpanyinfo sɛ wɔde wɔn basrata ewom wo bia gitum sɛ Israel de afiri tentere ne twede ampɔ baade ɛna wɔde to mo so sɛ mo yɔkofo anokwa nanso so sɛ ne ɛbɛyi a asomdue bɛba enkoda ya wo mu hunu amane ntokwa nka mfa nkoda ho nanso nkoda wo mu hunu mu amane enkoda wo mu anya nyakohweko e wo sa ntokwa mu no nyasem keto manam so nti wo mu sra aban no se wanfo ose anya oyo wantwentwe ne oma so na sa ntokwa no wantwa so a enya de Israel de hye so bete ase na watwede ama wo kura ene na se ne yebɛya no eye se obekum na de hye nyina na afei babi asem ne da no wono ankasa watumi de ato we so ana ye kyerɛ na nsam nyina yatumi di asie na nsam de buy no afre na wo do afidie na to ha de de makotini bi ne say ene yekopia mu really buy no e won fifi mantemo posifo de atodwa se nipa enum ene America say wo mo yomadwen so mo kobawuram e wo MRB Rural Bank ye no wo really buy posifo e de mu nchemo e bre ye sa so ne yekopia mu e wo eyetwufo eti mo kwa mensini emo e wo fifi mantemo a ene na nan kwante bisa ye otosom yensa e ye kontihini ye wo twufo traditional area ono so e de adesede ato aban no anim se aban no for state of emergency and for brana sase so I was your worry, I know for be and your bob one way day about some molester camp limited. What are your stupid paste and brush as well as and ray and yasam get to macron will be an editor yasing. I ya stupid paste and a brush. Ya toothpaste and a brush. I wish you had in a beam. Walk out Jama so also pay ya toothpaste and a brush. And yasam get to macra, a your papa. Nana bonus soda form. Now, Sunny, one my yas a diabaninti. Won't find you soon to chill was sing ye, and yan was a one canta. You were toothpaste, one word by you to see, you know. Now, say, a you white to be crash, I say Baba one home. Now, yes, the other day, a ye dictum, and I'm say a papa no masha daragana. Yanka say a red yano no modia yentino. A boama was sitting yan what day was see a chinam no akasa yan what day and yasam ketuama. Was so quite a maso bebia a chronic kumasa for Monfran Puppet Moon Pendudo Muntway. I was 0501 619 588 0501 619 588 and a Kumasia 0501 390 338. Na eyam penfo ta kase obi benya wa na free yade ama me ne 1 cent no na che se yade kore a no nti na no pay ewie nwubre yi me se o se etidi yade acho na ojo wo ba bi enye ye time herbal mixture be do fo etidi yade hawa na bomode akope binom na ebetimi aboa wontumi eni di body beka se loss of appetite general body pains ni nyina no onya time herbal mixture eno no mu a ebebo ye wo time HH mixture ene ne capsules yeah no so we are brahma na wo so ti ya wo bembe mu anansa wo ti ya wo so e bokokoko a and also time HH mixture ne capsules no e betimi abo e boost immune system na nkazankaza onkobo no sa abafo mu a e ma ne timi gina na nanso abrane and also e betimi etu ase low performance wo bra wo ne wo yere chese mudi agro mpemu agro no wa hoden ya wo didi agro na esu abomode ya se wo benya time HH mixture and the capsules fakabom about minimum be man so timinum e betimi aboa na ukọ herbal shops any pharmacy shop bia obenya ebi ato ana obetimi afre nana otafrija owusu agimai e wo 0244 417 669 0244 417 669 na woni no twetwe nkomo na medimafo herbal center Dr. Time da so say yade bia ye krankro bia no de bana so ye ne obeti ne te e de ama say ye stroke sisi yade chese ukotodwa ye wo ye pa
ojo wo baby enye yie o tena kafre bi na wo sori a na che se wo ye wu a na se diabetes and afi hypertension obrebo na se o samu yade bia ebetumi etuase infertility e ma ne meme nyina etuase and afi yade ne dos medofo yi wododo nko ade abomode se wo de weni bechrem e wo bidimafo ebal center announce Dr. Time das wo no mo enkrobata no eye mienu ane wo be piem won kran ase ya ye wo pokwase mayire ho a na wo be hu medimafo na wo kokumase nso agogo ye ne government hospital no na edi enhwe ni mo e ya frefra wo betimi afra medimafo e wo 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 na woni mpanyfo eni enkomo awosua waso ne yegyina ne yeden sam no asie ye ne a ye no modi ahia ene anunwe yi ayeme akosua ajewa akode boaten mene obapa nana ya keche yekwei na chese hili